subay saja. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, ittaqullaha ta'ala haqqa taqwa. Mahuli mga kakasih hatiranan, alhamdulillah, yari kita waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala dimihil patumtum biya na sinagi ko kaina muna paginawabaran dain ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul A'raf ayat katluan tagtu parman sin Allah subhanahu wa ta'ala Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma wal baghya bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. In ayat ini dia aksin Allah Ta'ala impamuhun ato Muhammad sallallahu alaihi wasallam hipapamung in ayat ini pakatan amuy in iabutan sin waktu niya daing hawaktu zaman niya naraaksin Allah subhanahu wa ta'ala sampai paadlaw ini masing-masing ini biabat-bat sin mga sila amuyin masi-masi yaon in kataw kasi haudyot pamaranan nila magpasampay sin aga makasabungnalan sarta amuyin diadagahan nila in pagpasampay subay sadya in katan hipasampay amuyin kasabungnalan dahin na Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun in ayat ini amunainin ini pangaddatan sa rayaw-rayaw harap pa Tuhan Rabbul Alamin karena doon ini dia akin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam baytai sila ya Muhammad sin mga kataan hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya amin hiyaram sa laggo-laggo dahil mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin sa bugat-bugat. Ini adab hiruhal sin Allah ta'ala kanila at tawahi pananam kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai mga ini kiyana naman sin mga umat na kauna. Amin wala sila miyagad hapami at sindaak sin Allah ta'ala maun pakauman nila para hal mga sila yaon dia kakilahan nila iban nagsusumad ya iban sila kikita nila nadat palangay daing hawak tubiyugsak pasikahan sin ina nila indayaw nila pa manusia iban sing kabuntol nila buat malaingkan hawak tuin sila diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala pindah sim mga silain amuin ini pag sumadya iban sindaak sin Allah ta'ala sarta amuin siya bulakan nila sing kaptangan mangi
amuin himumungan mangi, iban pangudyo-ngudyo, ini katantan di majatuha mga sila, sampai hajaman ini, amin masih mahugot, magpasampay sing kasabunalan ding Allah subhanahu wa ta'ala, maka nanam sadya sing pangudyo-ngudyo, iban panggura-gura, sabab na amin kakahinang sim mga sila, amuin di laung tatumayma sin pangindo sin Allah ta'ala labi-labi nariha ayat ini, amuin pia sampai sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipapabaita kaniya ingkatan hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala di manjari mahinang halal, ini katantan siabot in sa lago-lago dosa. Dahil ha mga siabot doon na in sa lago dosa, jima to hawak to sin Lut alayhi salatu wassalam, amuin kaibukan sin usog in pagkahinia usog, bihan yan, nasampay aun dahil ha mga babae bihad tura isab in guwa niya, amuin yaon doon in napso nila ha pagkahinila babae ra isab. Mga ini katantan sa lago-lago, ini dahil ha mga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sibo da, in kaaunan niya, amin limalahil, iban sin tiyatapok, ini katan kaingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikian, mga hinang pagdusahan patuhan Rabbul Alamin, amuin, pagmataas sinambok manusia, papagkahin niya manusia, initiag mangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, karena inyaon wayrong kapatot niya, dimihil kangian na pagkahin niya, karena in Allah ta'ala, piapanjari niya ingkatan manusia, sarayaw-rayaw, piapanjari, iban sarayaw-rayaw, umbang payaw, amin wayroon, laung tasagdahon mumangi doon, labi-labi na bangin sila nag-aadat sin pangadatan marayaw, di man jari gura-guraon, di man jari baba-babaon, labi-labi na mga sila namamawbog, hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini laung ta, di majatuha umat na kauna, sampai padaman simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amunain pagsirik sin kampung kaluarga niya doon halam si Makkah, amin yaon day sab damikyan siyabot ha ayat ini, wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana, amuin di manjari kumawa limbagan pagtuhanan dugaing ding haamuin nagpapanjari ha bangsa manusia iban sinjin na subay hadya tunggalon na to amuin kakahinang na to harap pa Tuhan tunggal isa-isa niya way hikarwa niya hangkan na sa taas-taas pag-addat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain pagtauhid harap kaniya. May tangya ng tauhid sabab insya nanunggalan, isa-isa niya way hikarwa niya. Siya in nagpapanjari hakatan, lamud na in kita niyo piya panjari, iban sin katan, amoy in nikmat sin Allah ta'ala, piyatok niya hatip-tap piya panjari niya, indirihilan niya roon, amin way roon makasagdamangi, doon hayan buat malangkan, way hadjarapat im mga sila, amin aun, pangatod marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin di sila makatahan buat malangkan, tumukbal sim pagsukur nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na amuin nanunggalan im mga ibadur rahman, doon hay ni nagtag-ipon sin pagtag-ipon matan pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kaya ingatan niya, in Allah ta'ala wahdahu al-mabudu bihaqqin wa an nakullama siwahu bil batil. Biyata sin Allah ta'ala
Dhalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Na ini ni katantan paghali hamang nga sila amuin ando kailo dumagpak pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdarasin pagsusod nila. Ini subay sadya pa amuhun natuin kakahinang natu di halaw mansin gumi ini amin dihilan kita niyong waktu magpaamusin hinang bang kita niyo nalaong subay kita niyo sa roon doon magtaubat pa Allah ta'ala magpindasin hinang natu magpakugdan doon ha amin kaamuhan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi tuod insiya in Allah ta'ala alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Ubus niya kau pia panjari dihilan kau niya rijiki dihilan kau kabuhit puasing kabuhian in kau patayon magbalik pagpatay roon haon buhi unda kau magbalik in mahal ga ding hakatan amuin buhian kita sin buhi kakal amin wayroon nakamatay kaya na hambuk da manunggalan sin kabuhi kakal amuraim mga sila nagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya na mga kafir mga nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala abutan sin manahot nila doon hayaon wayroon kamatay nila, iban way kabuhi nila, haadlaw kana kana buhi sila, sumagawa way kabuhi, kana yaon sila halawm siksa sinallahu subhanahu wa ta'ala. Nasabab yan, subay hadya palahilon sinambok pamuk den kato tanyo impanawhid matan, pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagdarasin, amuin, kabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala la sa patuhan Rabbul Alamin iwan paghuwat-huwat sin katantan karayawan deng Allah subhanahu wa ta'ala iwan tumukbal sin pagsukur sarta pagsabar pauno-uno na pakaradyaan sumampay palauman sing kita amin di takabayaan jumatukato sumagawa inyad tusa kita magsabar mahuli subayra kita magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sinin kita dirihilan masisin Allah ta'ala waktu makapagsukur harap kanya manjari in ayat ini ayat katluan tagto doon haon laung ta biung lawan sin kahinapusan kabtangan dahil Allah subhanahu wa ta'ala amin piagmari niya haparman niya wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun amin di manjari maghimumungan inambuk manusia sin himumungan harap pa Allah subhanahu wa ta'ala sindi nila misan kaingatan in maksud sin piamong nila pa Allah subhanahu wa ta'ala inagama Islam jukup-jukupan na wayron na kulang niya. At sabab yan, di na kita manjari mamisarahan tungod paparkala hinang wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bat inyaon aon kapaiddahan harap kato kana inyan bang mo na hinang naigim pag-addat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala naigim panawhid mo pa Allah subhanahu wa ta'ala naigim pagmabuwa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab yan, biutang sin Allah ta'ala in kahinapusan kabtangan ini dahing haayat ini, pamunglaw, singkatan mangi, piagmangi sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahing haamin sangi sa bugat-bugat hinang, di mapatot hinangon, lariin bugat sin ini haulihan ini, an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Biasin mamong manusia laung niya bukon in katan wala na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mangi. Inyan katan bang wala na hinang sin Rasulullah
di nato naman jari hinangon sa babang nato hinang nalawa impag-addat nato pa Allahu Ta'ala sinyari beita sin ini daak niya kato taniyo ipapamung in mga kabtangan ini hasupayari makahinang in mga silamatan na nauhid pa Allahu Ta'ala in silamatan nagmabuwa pa Allah Subhanahu wa Ta'ala in silamatan kimasipatuhan Rabbul Alamin amin yaon ini kiyasi nila in amal diakan kanila sin Allahu Ta'ala iug nila ingkatan biyaita kanila sin Allahu Ta'ala hikarayaw kanila amuin piatarang nila patuhan Rabbul Alamin di nila lupasun in waktu nila yaon iuurol nila madtumari in katantan amuy in mapatot nila hinangon. Naim mga ini, mga katawtay manguran, limahil, in pangaddatan si manusia, amoy in, di mapatot hinangon sin tao, amoy in, taga-akal, iwan taga-pikilan, labi-labi na tuod, amin yaon, kikita, habaran nila, nagdarasin agama, sa sumakawa naghinang simbukon piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ring ha mga long tamiuklas din kanila in pagmalilla patuhan Rabbul Alamin, pagmalilla ha kitab Al-Quran, pagmalilla ha sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, gamayan in sila na naikod dain haamuin Quran mahamulya nanaikod din haksun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban piyasod nila in pagkalu-kalu halawon sin bigi jantong nila bukon hadyaroonhan in sila manggura-gura pa mga sila magpasampay sing kasabunalan dain ha Allah subhanahu wa ta'ala amuin magpasampay sin amuin sulang sin amin ayat haulihan ini wa antakulu alallahi ma la ta'lamun hati niyain sila di magpasampay bang bukon dabiyayta sin Allahu Ta'ala labay rin nga pagpatarang sin daak niya amun ang pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ini biyayta kato doon hayan, liyang kita sin Allahu Ta'ala. Wala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la tajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Amuanting kagunahan, amin magmalila matan haununo na piyang daakan sin Allahu Ta'ala. Labay rin hapagpatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan bukon hadyaroonhan subay mataod tumarang doon kato in pangaddatan nato harap patuhan nato Rabbul Alamin amin tumukbar sin pagsukur harap kaniya sin katan nikmat amin nyari piya sampay niya palauman nato sibu dali malahil iban nakatapok in ini katantan subay mahinang sin mga sila amuy in matan na nauhid patuhan Rabbul Alamin na subay yaon tumarang doon kanila in pagsukur sa lago-lago panikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuy in pagsukur jantong imagda sin pag-ianon pagsukur karena injantong amuyin jimanji pa Allah subhanahu wa ta'ala doon hayan pag-ubos doon haon piyangakuhan sindila nila ubos piyangakuhan sindila iyakaran sin udyot pamaranan ingkatan janji sin jantong iwan sin amuyin dila langta kimabtang doon haon nag-aagad iban sin hinang karena in kabtangan gumawa dahing harila dahing hasimud
iban magsibu, iban sin hinang, amuan in pagtawagon, amal salih. Amunin amal kimukugdan, doon haamin karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naamo yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Subay amuad to in jagahan sinamuk-pamuk din kato taniyo. In pag-addat matan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. In yan subay nato pagtuyuan ingaton. Haamin kita niyo wala pa nakaingat. Kana in pag-ingat haagama sin Allahu ta'ala way katubtuban niya. Dahin hawak to in kita bubuwahon pa. Sampay hadjahil isod palawam sin lupa punod. Na inisuway na to jagahan marayaw. Ini amuin adab harap patuhan sa rayaw-rayaw. Amuin murakabatu kali amrillah. Wa ilmu kalhaq. Anna Allah muraqibun li'amalik wa aqwalik. Amuin in yaon miyumutang habigi jantung mo. In Allahu Ta'ala di majaga singkatan kignot kahiwal mo. Nakaamoy ban wala inyan katan way makatapok hapangingat sin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Sarta in amal mo patudjuhod mo roon hakaridaan sin Allahu Ta'ala. Dawi muna tuod in ikaw, amin makao na rin hakatanjo makasin hinang mo, magpaamo sin hinang mo, magpaamo sin kabtangan mo, magpaamo sin katan, kignot kahiwal mo. Amin kaya hahatihan mo, inyaon katantan, ini, di hikatapok, patuhan Rabbul Alamin. Kana inyan katan, kiya jajagahan niya, iban, insya, wayroon, laung tatampan, haantara sin, ini, siya, nagpapanjari iban sin ipon niya. Angkan naroon na yan, iaanad kita niyo, labi-labin hapagsambahayang, pagsintak na to, sin lima na to, pataas, umalop ka niya, pagtuntun na to pababa, biya sa kaula-ula, bisod na to intampan, haantara na to iban sintuhan na to Rabbul Alamin, hasupaya in mukar na singkita niyong anta budallah kaannaka tara, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Biyain sa kaula-ula, pag bukis mo, sin tampan haantara mo ibang sintuhan Rabbul Alamin, hawak to kaw, himug sin takbir mo, doon hayan, amin way na pangannalon do kaing buat malaingkan siya imaalop kato, amin way roon makatapok, hatuhan na to Rabbul Alamin, in kita rin na to kakitaan, hinduan kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa in lam takun tarahu pa innahu yarak. Bang nyuri kakitaan in Allah Ta'ala na subay ini pangannalon niyo in kamuki kita niya. Hati niya in nakakita pa Allah Ta'ala amo na imbigi jantong na to in subay ri siya muklas harap kaniya hawak to na to imaalop kaniya amuin mamayta sing kapatot niya iban ini pangayo sing kita sing parsukuan na to para kato niyo dunya akhirat insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naamuyad to imbya mga tiyo patumtum sing kita niyo hawak to ini na di na kita makapalugay dito na hadya patumtumon sing kita in pangadyan na to hawak to ini insyaallah ta'ala. Suwera kuman harwaing waktu na insyaallah ta'ala gumanap na kuman kami mangbaid na ako kanyo katan hawak to ini. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.